Welcome kabsat, adda aramid ti pusum kengkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusum. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Nay, nagsapakan anak kareeng maya balasang kao. Wan tatang, taagluto kiti armosar. Adamin sarok ita ni Lester. Anya? Di mo't day off na ita. Ada kanunas kan nga ilepas na di opisina, tatang. Kastaya. Una yan, kaslawanan inanana. Di pa'y matataong dito'y balay. Kasta talaga. Nang runa no ado ti kliyenteda, tatang. Naimbag man ta na irwam ka ni ti kasta trabaho ni Lester, Maya. Di kay pa'y makaaliwaksay mo't tinadwa. Gagangay na tatang. Busy mo't nga minakanayon ti asawak. Mala, agluto ka nga rodan tapno makapaglanglang kayo nga agarmusar. Wan tatang, agkape kayo moten, tapno mapudutan tarusok yo. Nakaluto akong Lester. Mangan ka pa nga umuna, sakbay asumrot ka ito opisina. Naluto kong ti paborito mga armosar. Diya ako nagarmusar. Diya ito langan kan din ito opisina. Nga madamot na luton. Mangan ka pa'y aglang lang tan amangan. Mangan kalatan, mapanakon. Sige, oray agkape kalaangan, tapno mapudutan ti rusok mo. Saanan ko naklangaruden. Mangan kalatan, mapanakon. Sige, no isuti ko nam. Aganad ka nga rod iti panagmanehom, Lester. Day, apay nga agmay-may sa kaabang mangan maya. Sa dinutayan ni Lester. Simra kan iti trabaho na nanang. Saanan ang nagarmusar. Apay nga'y. Di mo't nagsapa ka nagluto ako na ni tatang mau. Wan nanang. Ijay to kanon kantin, ijay opisina da mangan. Ay, anya lakit din ni Lester. Kasla ka na yun nakamkamakamad na ti oras. Nasapa may mat, kan nadamot lugan na amapan di opisina. Nanang, di ka lako mga rod nagringan anasapa, saan mo't lagayam amangan. Nukasta nga main, imbaga na kuma, tapno saan ka masapa nga agririeng. Sana bale nanang, okay laeng. Tapno masapa mo't ang mairing pasko dagiti trabahok dito'y balay. Hala, sa nabalay, kaduan kan amangan. Nagkapingaminan ni tatang yaw, isa madamdama ka nun amangan. Sige nga rod nanang, umay kayon, taglang lang tayon amangan. Anya de ko na maray. Kuna kaasim at yaman ugang mo. Kuna ba nasapa nagluto iti armusar? Ngam saan mo't anangad ni Lester? Anya? Nay, naglukaw. Kat no nasapa ang nakaluto ni Maya. Kalpasan na saan anangan. Wan, nadanon ko piman ni Maya nga agmaymay sa nga agar armusar.
maasimot. Amom maray. At amadmadlaw ko kun ni Lester kadag ito'y napalabas nga aldaw. Ha? Anya da ita, lakay? Apay, di mo ayan nadlaw akanayon nga awan dito'y balay. Oray day off na sumsumbriklat na iti opisina da. Diyak pa'y napuutan na nagtalinaod ditaw eh. Kaasimot ni Maya, tadi na pa yun maipasyar. Ay, wan nga rod alakay. Sapay nakasingsingpot ni Maya. Ita kumatawan pa'y anak da. Kanayon kumati pa nagaliwak sa ida. Tanoad danton anak da. At danton as-asikasuan ni Maya. Diyak man amoy dyan na laing nga anak mo. Hanggang adan tulat na pa nagsarita mi adwa. Ibagak tukan kwa na dagiti mapalpaliw ka. Nasaysaya at pa'y. Imposible asaan ang makadlaw day ta manugang ta iti kasta nga ugali ni Lester. Lima atawanan nga agdandan na kami ni Maya, ngam awan pa'y anak mi manang Emmy. Nasingpat ni Maya, awan ti makunakkan kwa na. Naasikaso kanyak, ken kadagiti dadakkel ko. Naamamok ni Maya babaan iti may sa agayam. Kat manipod idin, nagbalin kamin anasinged iti tunggal maysa. Agingga iti naadaan kami iti relasyon, kat napagnumuan mi nga agdan na kamin. Adamutan plano mi nga agkalaysa. Ngamjak amumanang, takasla na pukaw tigagar ko, gaputa saan matlaangan nga agsikog ni Maya. Dayta ti makagapo no apay akasla timmamnay ti pannakilangan ko kankwana, anadlaw mo't adagos, dagiti dadakkel ko. Nasaya at tasimangpot kan Lester. Itaman pa yasan ka narabyan ang nag-awaid. Sana kami na nag-overtime itatatang. Di ko nam siguro. Diyak madmadlaw ti jar mo kadagiti kalabas anya. Ha? Anya ti kahit yung asawan tatang. Amok, adda dagiti gundaway amarabyan kang agawid ngam saan kamot ang nag-overtime. Tatang, apay anak ka. Adda ka di saan na pagkinkin-naawatan ka ni Maya. Ni, awan tatang. Amo ka makadkadlaw motan ni Maya iti kastang aramidam ngam saan lang agtagtagaray. Lester, nasingput ni Maya. Di mo kumaikan iti rasound tap no mauma iti aramidam. Tatang, mapanak pa iti silid mi. Nabanugak, kayat ko tagina na. Basa ko na nangan. Nagpasit mo tuntikinan mo. Saan mo kaya kaya tilinuto kasi daan? Awan nga min ganas ko amangan. Sana bale. Agluto ak madamdamay ti merienda. Ay, wan gayam. Imawag itay nila ni. Agim imbitar. Oh, anya ka no to okasyon? Kasangay ka no di anak na nga anak ta iti bunyag. Kanamom, imbaga na kanyak amasikog ka no manan. May katlo nga anak danday jasikog na.
Kat, maragsakan ka anak mo, itimpadamag na kan ka. Apay ko maasaan ngay? Agasem, dandani nagsasaruno ti panagsikog na? Wen nga rod. Ngamda ta. Awan pa yung aging gaita. Adan tulat ta Kanon to pay. Awanin maya. Di kan mang namnama amaadaan tapay iti anak. Di ka kumamat agsao iti kasta Lester. Marikriknak amaadaan tantumot laang iti anak. Naawanan ako ni tinamnama maya. Lester, Isa mabaling ka ni. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Huston, masurunak lang. sa dino man ang ti papanan ni Lester, Maya. Kasla makaungungag. Di nakpay sinungbatan itay damdamagag no papanan na. Nanang, apay, nagapa kayo ka di anak ko. Medyo adala ang di mi nagkinaawatan, nanang. May papanitian niya. Apay ka no ajak matlag si Kugan, nanang. Anya, dayta ti makagapo, no apay asab sa bali ti jar na ita. Naawanan ka nun itinamnama amaadaan kami pa'y iti anak. Ay, saan aya nga imbagamot iden nga agpakita kayo iti doktor. Tapno maamuan nyo no asido ti ada diferensya na kada kayo adwa. Namin ano ngayon singasing ko day takan kwa na nanang. Ngam, saan nga imanugot? Awan ka no't diferensya na. Siyak ka no't ada diferensya na, nanang. Na, kasano ko mamay baga na ti kasta? Kat saan kayo pa'y mata nagpa-check up? Ay, unay lakat ni Lester aya. Nanang, hala, sa apay ko matamaaw-awatam lata ti ugali ni Lester nakong. Italaang dayta. Anya ti amuyaw, ang mga nudandanikan agsikog. Sapay la kumarod, nanang. Tapno agbaliw mutan ni Lester. Narabyan ka man, Lester. Nabartag ka pa'y. Awan bibiyang mo. Adabiyang ko, gaputa asawa, nak. Apay kasta ka matan. Ada ka di problema? Tamagang lang. Sika di problema. Tatmamam. Apay, anya ti basol ko ken ka, Lester. Di na kapay maipayan. Iti alak. Manutawan ang ngagdandin na ta, ha? Nga maging kita, awan pa pulos mo tiragsak dito yung balay, kaputa awan ti anak ta. Kunak mat ngamin nga agpakita ta iti doktor. Ngam di mo mat kayat. Tapno maamuan ta no asino ti ada diferensya na kadata. Sino ba ko nga, ha? Sika! Sika, da diferensya na! Sana po no day ta, Lester. Saan ka kumamot nagsaoy ti kasta? Abay, ha? Masakitan ka? Ha? Isang agsangit ka? Masakitan ka? Ay, tapno, ma'am. Nakakaro pa masaksakit anak. Kaputak dadata dinak may kan iti anak.
Namdimtan ti kanito ajakon nakapagtupal, kat imparupa kon kanimaya ti marikrik na. Kasta unay asangit na iti daydi agundaway. Aklunat manang, namin ano nga imbaga kanyak ni Maya nga agpa-check up kami. Tapno maamuan, no asino kada kami ti adda diferensya na. Nam nagkadkada. Tain mulak iti panunot ko, ani Maya ti adda diferensya na. Nagtultuloy nga rod ti kasde nga aramid kumanang, agingga iti kinasarita nakmanan ni Nanang. Apayakasta ka mutten anak ko. Ni, apay ayan Nanang. Bakit kita may aramidem kan ni Maya? Masaksakitan una igapo iti kastangar aramidem anak ko. Masaksakitan di asawam. Nanang, saan kong asawa ni Maya? Ta saan kami pa nagkalaysa? Kasta itan ti ibagam, gaputa saan pa'y nagsikog. Di mo ka di makita kan marikna no kasano ti panangipatagnakan ka. No talaga patpat ganak. Panagnakan na dayta. Babae ni ti panangipaay na kanyak iti anak. Dayta ka dila ang tinapatagkan ka anak ko. Kasano mo ten dagiti nagado a sakripisyo na kan ka. Nanang, Di mo urayan ang mauma ni Maya iti kasta nga aramid mo. Nasakit para kan kuan at ipanangiparupam nga iso ti adda diferensya na. Ngam di mo pa'y napanagnakan ti amin. anya pa'y lang mapamanagnag ti kayat yun Nanang. Saan ka di pa'y nga umdas ti manon ataw na panagdan nami? Nga maging kayo ta. Awan pa'y lat anak mi, di pa'y lang nagsikog. Baliw am ti kasta ka panunutam anak ko. Amangan no agbabawi kanto iti udi na. No mauma ni Maya, amangan no panawan na ka. Nay, apay dagita nagado agargar mo Maya. Ne, uwin nga agpay so Maya, balasang ko. Apay, papanam. Pasensya kayo, Nanang. Tatang, ngam nakapag-desisyon akon. Agawid ako niti lugar mi. Anya? Nay, apay nga ibalasang kao. Amo ka din ni Lester na ito nga aramida, Maya. Amangan no sa ulan na kanto kada kami, Maya. Marik na kasan ako napatpat ka ni Lester, Tatang. Nanang, amok nga awan serbikan ko, anak. Kaputadyak may payan iti anak. Balasang kao. Di kayang danag. Amo ka maragsakan lakit di. Namaamuan na pimanaw akon. Ngam anak ko. Di ako nurayan nga ni Lester pa'y timang papanaw kanyak, Nanang. Tatang. Nasaksakit na jarik na. Amo ka siyak ti makagapo. Isoman manan nga agawid dito'y ni Lester. Saan ka din nga agbaliw na itapangedeng mo, Maya? Pagkawanan dag. Napatag kayo kanyak, Nanang. Tatang. Awan di makunag kada kayo sipo din yawid nak dito'y ni Lester. Imbilang kayo napod no adadakal ko. Kat narik nakakasta kayo mat kanyak. Maya. Amo kasaanan adumsang di panawan nga ikarlaysanak ni Lester, Nanang. Tatang. Isong agpakada ako. Ipatpatag kayo, Nanang.
Tatang. Naggapgapwam, apay nga itakalaan nga agawid. Manong nga aldaw adi ka nagaw-awid, Lester. Napan kami ti lugar ti kaopisina at tatang, nanang. Isong itakla nga nakaawid. Naglaing kan. Kaslaawan asawam nga imbatim dito'y balay. Di mo pa'y impakaam mo kan ni Maya no sa dinaw tayan mo. Anya ti pang ipagpagarupam kan kuwana? Bambantay? Bayan nyo, tay bagak kan kuwana dayta. Asino kumapay ti pangibagaam? Awanan ni Maya, pinanawan na kan. Nagawi din, ijay lugar da. Oh, di nasayaat. Mayat kat di kasi nga inaramid na. Ha? Anya, nagalasan to galaym. Talaga kadi-adi mo ipatpatag ni Maya. Tatang, saan tayo napagsalitaan pa dayta? Nabanugak. Kaya't kuntagin na. Ay, Sapay ko ma, tadikan to agbabawi anak ko. Sinayang mo ti panagayat kan ka ni Maya. Talaga kadingawan planom amang sukon ka ni Maya ijay lugar da, Lester. anya kong mga pailaga pa nanang. Nasayat kid diya. Taiso na mismo tinagdisnuda pimanaw. Talaga ang nagbaliw kan, anak ko. Saan da ka pinadakkel nga awan respetom ka dagiti babae? Saan ka kadi ang maikawa nga awanan ni Maya ang mga asikaso kan ka? Nanang, may ruwamak tomat laan. Kan may sa, ada kayo mat. Sana problema dayta. Ngamduma ti asawa ang mga asikaso kan ka, anak ko. Ibagak manin nanang. Saan ko nga asawa ni Maya? Ta saan kami nagkalaysa? Kan may sa, isumot lang nga iso. Iso adi kay madanagan. Ay, masak mo't ang tinaturog. Apa nga ta di nakrinig ni Maya. Sigod pa narinig anak. Nakaluto ni Termosa. Maya! Maya! Nakaluto ka din? Maya! Awan gayam. Nalipatak mo tan. Awan gayam ni Maya dito eh. Pimanawan. Apa yung takas titirik na ka? Kasla birberokok mo tikada ni Maya. Wano? May kawak nga talaan. Gaputawanan ti mga asikaso kanyak. Kunaknunapan ka nagtrabaho, Lester. Sana kasi kita nanang. Napanamgarod nga'y. Nagsapa ka mo tapi manaw itay bigat.
Napanak iti lugar da Maya. Anya, napan ka iti ayan damaya kunam. Anya tinaramid mo ijay. Kunak man no di mon pagan-ano ni Maya. Nagbiddotak nanang. Takadagiti napalabas nga aldaw. Marik nakakailaw kumatan ni Maya. Birbiro kak tiga adana. Nangruna no, aga po akiti trabaho. Daytan, di ibagbagakan ka anak ko. Adumteng to ti panawan a pagbabawyam ti kaawanan ni Maya iti denam. Aklonak nanang. Naamiris ko na patagayam kanyak ni Maya. Kat pagbabawyak iti nakana, tinaaramid ko kuana. Saan aya nga anak laang ti kalkali ka gumam? Tinapatagkan ka. Iso adi mo pinagan-ano ni Maya ididi na ka maipaayan iti anak. Nagbiddutak nanang. Saan itan? Talaga patpatgak ni Maya. Kat, kumustamat nga rudan ni Maya? Awanan dito Pilipinas ni Maya nanang. Inala ka no ti kabsat nang agtrab-trabaho iti balasiw tao. Anya? Dayta ti no nanang. Katita, nakarkaro na mariknak tinalabos sa panagbabawik iti kaawanan ni Maya. Agbabawya ka talaga, nanang. Lester, adamag mo ka din. Tiyan niya tatang. Nasabat ko ni Lanay. Dahil nga'y kumareyo ka ni Maya. Si Mangputmut gaya man idika ni kadwa ni Maya. At dan dito'y Pilipinas. Ha? Agpay so tatang? Wan anak ko. Umay ka no agbakasyon. Anya nga'y ti planaw. Dahito yung tinabayag ng orayak tatang. Ti pa nagbakasyon ni Maya. Kaya't ko makita ni Maya tatang. Ay kanya pa lang nga ti kukuam ngay. Mapan ka na iti lugar da. Masapul ang makapagsarita kayo kan ni Maya anak ko. Wan tatang. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan ka ni Maya. Kaya't ko mga baruanan kami manan. Ay nasaya at day kapanggap mo Lester. Kaya't milaunay ka ni nanang mo ni Maya. Iso nga aramidam ti amin anak ko. Wan tatang. Kaya't ko panaknakan ngay ayatok pa lang ni Maya. Kalpasan ti mano atawan nakaawan na iti danak. Iso pa lang tayo ayatok nga aging gaita. Ha? Lester, apa handa ka? Maya, pangasim. Pastor ka na kuma. Kaya't ka makasarita. Sige, umunag ka. Agyaman ak. Agtugaw ka. Agyaman ak, Maya. Anya tigagaram, Lester. Nadamag ko nagawid ka. Iso ngay Maya kadagos. Dahil agundaway tinabayagan nga inururay ko, Maya.
Lester. Maya, pakawanan na ko ma. Pagbabawiyak dagiti na aramid ko kun kaidi. Ay ayatan ka pa ilang ngaging gaita. Sapay la ko mata mapakawanak. Nabayagan ang napakawan ka, Lester. Sipod bimanawak iji balayo. Linipat kon amin ang nagbasulam kanya. Oh, Amo ka saan adata ti para iti tunggal maysa. Maya, saan ka kumangagsaw iti kasta? Imbagak mo ten. Ay ayatan ka. Katamok. Ay ayatan nakpailang ngaging gaita. Kinunam mo ten, anapakawan nak saan ka di? Nukas ta nga rod. Mabalinta ti mga barwanan. Juan, pudno ti kunam. Napakawan kan, Lester. Sangit ti maladaga? Ada maladaga di ti balayo? Juan, adda Lester. Ni Baby Angelo dayjay. Anak ko. Anya? Anak mo? Kunam, Maya? Juan, Lester. Anak mi iti asawak. Dan asawam? Addan, Lester. Namamok ti asawak iji balasiw taaw. Nagkalay sa kami matan ijay. Nagbakasyonak, takayat ang makita dananang ti anak mi. Sumarunon to ti asawak intun umay alawas. No kasta. Kasi tinakunakon, napakawan kan, Lester. Katsapay ko ma, tamasarakam tumatan ti babae nga agbalin akatakunaynay mo iti biyag. Good luck, Lester. Kunak no dapay gundaway nga agsinubyan kami kanimaya, nam adamat gaya man asawa na. Kasta unay ti panagsidaaw ko, gaput adamat tan anak ni Maya. Iso ang nagpakita iti eksperto manang, kat nasaksakit pa'y tinaduktala. Tati agdadata kinapudno, siyak gayam ti adda diferensya na, iso asaan kami anaaddaan iti anak. Nagkasang a panunot, no imanugot ako maidi iti insingasing ni Maya na agpa-check up kami, nalabit saan anapasamak kada kami ti kastoy. Nagkalay sa kami kuma, katda kami matlaang tinagkatuluyan. Agbabawi akman iti nakana, saanan a maisubripay ti amin manang. Sapoy kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak. Agyaman ak unay, tuy pagayam mo, marikriknak ti saam a marikriknam ita. Nampudno tinakunam, nagbabawi ka man, naladawan ti amin. Addan asawa ken anak ni Maya. Namdi kaddanan pagayam ko, tay ti panaglabas ti aldaw, mamati ak, amaklon mon tumatlaang ti amin. Lukatam ti pusom, kat amok, dumtan tumatla ang ti babae nga agbalin akatakunaynay mo iti biyag. Agbalin ka kumalaangan anaragsak para ka ni Maya, ngay tinaminsan kat nagbalin apaset ti biyag mo. Alakastan pagayam ko, katadyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.
Kita ito iti panagpatingga ti episode ni Maya, nagbali na biktima ti panagbidot, panagpapabain, ken panaglapsing ti pamati. No sikat ti adak titoy, pakawan, weno, ibati. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nay, ada ka mo't anak ko. Naimbag man tayo malatiw ka dito'y balay. Nanang, ibatik pa'y kumatoy apo ko yo. Mapana kamin makitsenda. Awan iso aminan iji balay mi. Ay sige, mapan kala ang balasang ko. Siya kunti makaamo iti apo ko. Narigat ngamin nga ibati iji balay nga agmaymay sa nanang. Ang mga nogay ayam iti posporo kat makauram pa'y. Ay, wun anak ko, narigatan. Sa nabalay, tadamot ni tatang mo. Iso pa'y lati mangkita no, ada ubra ak dito ibalay. Agyaman at nanang. Ang mga no, day pagatang yo, siya kunti gumatang. Ay, awan anak ko, tanakitsenda ak mutan idikalman. Kasta ka din nanang. O sige nga Rod, mapanakon. Mga no sumangpot ni Rico nga awanak pa'y kat agungot tumanan. Day, hapay ko mga agungot nga'y kat ijay mo tsindaan ti papanam. Alas sige, mapangkakit din tapno magatang mo amin na masapul yaw. Uwan nanang, mapanak nga Roden. Ala, mangan kaapok. Agmerienda ka. Thank you, Lola. Wow, nagimasan ti pancake. Ay, siyempre, aapok. Amok a paboritom dayta. Di iso ti linutok. Kay, at damot gayam ti apaw. Itay kakadipay, apaw. Wen, Lolo? Imbay-imbati ni Mira. Tamapan ka no makitsenda. Maamak mo't amang ibati iji balayda. Ay, wun narigatan. Oh my God, Lolo, mangantan. Ay, sige lang, apo. Ala, ibusum day ta luto ni Lolam a pancake. Naimas day ta. Ay, bakit? Itay kadipay anapan ni Mira. Itay laeng. Agdardaras nga road. Taamangan kanuno sumangpot ni Rico. Agungot manon no di na masangputan di asawa na. Ay, onay mo't daytan. Itay mo't sindaan, tinapanan na. Saan mo't anapan nagpasyan? Ay, jakman amoy di anak mo na niya klase ti panagpampanunot na. Naimbaglaengen tanasingpot di manugang ta. Nay, ada ka matriko. Nasapa ka man ang naggarahe ita. Ako ang tao iti balay, isang mayak dito eh. At ka dito kiti aginak dito nanang. Ay, jay apok ti adda dito. Ita na pa nakitsinda ni Mira. Ado ka no ti masapul agatangan na kasapulan nyo iti balayaw. Nabayag ka din napan nanang? Medyo nabayag mo tan. Apay aya. Una, taging ka itakitawan pa lang. Maminanumot lang niya tagpalingkay. Ay na, anak ko. Narigat sa mo ti agpalingkay. Nang runa no ibirbirok mo jay pakalakaam. Anya nga minti problema ayan no medyo nabayag ang nakitsinda di asawam. Ang mga no nakisinarak lang tinoasino la dita. Maumwak lang nga da kasininarak na makita na. Ay anya kamutan Rico. Apay apagatapam di asawam. Katawan mo ti madingar aramidon na. Anya tamo tayo ngay nanang. Kat saan tayong mata mabambantayan iti papapanan na. Ang mga nukon kuna na lang nga makitsinda nga madamagaya man kasininarak na.
Apay nga itakalaan nga sumangpit. Nagbayag ka na nakitsenda? Ha? Apay, nalakaya ti makitsenda. Nagado a tao iti tsendaan. Saan mo tamay may sala ang apwesto ti paggatangan kadagiti masapsapol di balay? Agrason ka pa'y lang. Ti kunam, adakin na sinarak mo ijay kat pambar mo lang ti makitsenda. Anya, nagrugit mo ta panunot mo. Awan ti dakas ngar aramidak. Di sinurot na kumoy ti tsendaan tapno napnag ka. Sana kasta nga agsuspektya ka dagos. Ay, makaumakan Rico. Kanayon ka nga agatap iti angin. Wan, naumakan. Gaputa da sigurong kasukat ko. Mamuwak lang na sino dahi ta makitam. Amom, si kamot lang ti mga aramid iti rason tapno maumakan ka. Dayta kanayon a panagimon mo iti angin. Basta, mamuwak lang nga da kasing sinarak mo. Agalwad ka kanyak. Sagpaminsan naklaro den arumbar iti balay ng pagsuspektsaan nakpailaang. Adda ka nito ajak malapdan ti bagi kat masong batak. Gaputa amok nga awan aramid ko amadi. Uray iti sangwanan ti anak mi. Ibaga nalatta ti kayat na nga ibaga. Iso ano daduma, maumuma akon manang. Nang runa pa'y tamadmadlaw matan ti anak mi, ti saan anasaya at naugali ti amana. Nanang, apay ka na yung nagungot ni tatang. Nakauyuyong. Diyak man amo anak. Maumuma akon itikas diya kababalin na. No daduma, mapampanunot ko pa yan na panawan. Ha? No di ka lang at pampanunutan. Nabayagan at pinanawak ti amam. Sumurtak kan ka nanang. Diyak kay tagbati ka ni tatang. Nakauyuyong. Gapukan ka, iso nga anusak ti amam anak ko. Ngam no daduma, talaga kayat ko na panawan tapno agnakam. Kuna na siguro nga okay laang nagitar aramidan na kan isaw-sawang na kanyak. Nanang? Amom anak ko, kasla mapukpukawan ti panagayat ko iti amam. Iso asaan ka na mas daaw, no dumteng to ti aldaw asaan akon ama katepel kat panawa kon ti amam. Mayat mo ti istoryaan nyo itay iti apo ko ta bakay. Ay, wala. Tagipulpulong di apom. Ah, Nagsubang ka numanan dagiti agasawa. Kat ti maday, uray iti sangwanan ti apo ko ta, agap-apa da. anya? Nay, manimot aday ta sa mga numapobya di apo ko ta. Kuna na maumuma ka nun ti inanak ni tatang na. Ah, Kaya't sa kanon apanawan ni Mira. anya? Ay sos, day tanda bagbagak. Papanan na ayan no di mauman to di manugang takan ni Rico. Apay nga taya nagbalin akas na ti ugali ni Rico. Anya nga taya ti haramidon talakay. Nabayagan nga gan anos ni Mira. Ngam siyempre, anamot di panahon na mauman ah.
Tirigat na, ang mga nipay-pay sunat timang panaw kan dirikaw. Gungguna na. Oray siyak mo't ti asawa na. Kanayon nga agimon nga awan mo't magimimunan na. Aha, talaga sa anak ang makaanos no siyak. Nabayagan na a pinanawak. Wan mo't ngamawan pa basuran na, tadi ka babalin na mo ti mga bug iti asawa na, tapno umadayon kan kuwana. Sino di lalaki ang nasabat ko naggapo dito'y parangan? Imay nagdamag no ayan ka no ti balay da Tata Vicente. Sigurado ka? Ang mga no di lalaki matanday jay. Nagalas mo ti panagsasaom. Di dinamag mo kumano apay ang naggapo ditoy. Nasabat mo lang arudon, di mo pala pinagdamagan. Apay dito'y pa tinagdamagan na ngay. Apay, mapan iti balay ti tao di na amo ti papapanan na. Ni, anya ti amok ngay. Alangan mo't ajaksong batan ti damdamagan na. Ay, nagrugit at talaga sa panunot mo. Makita ka lang ti lalaki, makita mo. Kanayon mo nga ibaga nga da lalaki kat awan mo't pamanagnak mo. Makaumakan at talaga, Rico. Day ta kaiimon mo ti mang dadaol iti pamilya tayo. Iso asar dengam ti panang pabasol mo kanyak. Nay, apay akaslas an amay pintad ay taro pamrikaw. Kasanaw, ginalaing ang manugang yun, nanang. Imbaga nakit din nga amangan ka nun madadaol ti pamilya mi. Kasano adi na ibaga day taken ka, kat nalabos mo ti aramid mo. Day takanayon mo apanagimon ti mang dadaol iti estado yung agasawa. Anya ti kayat yu asawan, nanang. Sikaman mo ti kanayon da pagatapan. Ibaga na nga da babaem nga uray awan mo. Saan ka kadi a makaungat? Saan ka kadi a mauma? Mabanbanog di asawam nga agmalmalem nga agububra di balayo. Inton sumangpot ka, kastapay ti isawsawang mo kankwana. Asino ngay mo ti saan a maumakan ka? Nanang. Agyaman kakit di ata nasingpot ti asawam. Angam di ka agsigsiguraw, tano maumakan ka, amangan no talaga apanawan nakan. Kanayo nakasday ti aramid ti asawak, manang Emmy. Kat talaga ang maumuma akon. No jakla pampanunutan ti anak mi, amangan no nabayagan a pinanawak. Mababainak pa yan kadagiti makaamam mo kanyak. Gaputa mo dati aramid ti asawak. Awan pa'y aldaw adi kami agsubang gapu iti kaiimon na manang. Agraman ti anak mi kat maapektaran. At dapay dagiti kanito nga ibaga na apanawan mi kanon ti amana. Agingga iti siyak amismon ti saan anakaanos kat kinasarita kon ti katugangak a lalaki.
Amok nga sa napatag nga ibaga, Mira. Iso nga'y may kadito'y balay. Pasensya kayong tatang. Amuyo mo to niya ti aramid ni Rico. Nagsubang kami manan idirabi katag kakasakit manan dagiti imbagbaga na kanyak. Nuwan niya launay ati pagkaskastaan na. Di ka lang nga rodan rumrumwari ti balayaw. Kanada kami mo tama imatang iti garaw mo. Mamin ano nga imbaga kankwa na na itang mipapilit na latama ti kayat na. Kasladya akong makaanos tatang. Nagsakitan ti barukong ko. Iso apasensya kayon. Nudumtong to ti aldaw. At talaga adya akong maanusan pa ni Rico. Ay, maawasan ka, Mira. Nagsaya at kang asawa. Kas katuga nga, amdyak kumakayat na mapasamak na ita. Ang mawan to ti papasolan ni Rico, no dumtang na ita gundaway. Ang sapay la kumata maornos yu ti amin. Katagbalbaliw mo't lang ni Rico. Saan ko maamadadaal ti pamilyayaw? Talagang sana uman di manugang mo bakit? Pag ko na matlakay, Kinasarita na itay ni Mira. Itay rimwar ka. Katimpalawag na kanyak ti amin. Nagsubang naman gaya mo nga gasawa idirabe. kat saan mo't anakaskas daaw daytan. Kanayon mo't amang riribok di anak mo. Di na pa'y lakat nga rod bantayan nga agmalmalom di asawa na tapno mapnak. Ay, kasimot di manugang ta. Oray, di apo ko ta, apektado mo tan. Sana kaya't ni Mira ang mapukaw ang mamimpinsan ti respeto ti anak da iti amana. Da itatat at tanan ni Mira. Lakay. Oray to pa'y kano di apo ko takit kaya't na napanawan da ti amana. Nauman na dumdumngag iti madya pa nagsasaw ti amana kan ni Mira. Bayam tagunggunana no panawan dagiti agina. Makitan to manti kinalaing na inton panawan da. Nanang, apay dagita malita. Panawan ta ni tatang mo anak ko. Ha? Ijay tapay laang ayan dalolam ngagnaed. Iti ayan dagiti dadakkel ko. Agpaiso nanang? Un anak, mapantan tapno saan natan amasangputan ni tatang mo. Kasanong dalola kan lolok ditoy. Napagsaritaan min dayto kan ni lolom. Amok amaawatan danto ti amin. Asapol nga ikantan iti pagnakman na ti amam. Diyak kaya't nga agnanayon ti kasjay nga aramid na. Nanang? Ala, umay kan anak ko. Masapol ang makapanawtan. Sakbay a sumangpot ni tatang mo. Nanang, nakita yung kadita kita ginak. Nay, saan mat? Apay aya? Awan day di balay nanang. Kanawan mo tanda kiti kausda. Napanandan ngay. Ay, saan akong amas daaw adumtang dayto nga aldaw Rico. Nalabos nga min teramid mo. Nauma siguron kan kadya sa awam. Sana mabalin day tinanang. Ama ano si Murutan ni Mira iti sa bala lalaki. Aday ta ka manen. Apay aya nga ipapilit mo nga adalalaki di asawam kat awan mo't pamanagnak mo.
Hapay nga minaya akasta ka, anak ko. Ay atak nga minunay ta asawak nanang. Ay atam. Ay saan apanagayat na ita, anak ko? Tinalabos apanagimon nang runa no awan mo't aramid ti asawam ti mang perde iti pamilyam. Amirisam ka di ana imbag da ita. Anya kita ramidak nanang. Di agbalbaliw ka. Ipakiitam ti panagbalbaliw mo iti asawam. Nalabos ti pan nakapasakit ni Mira. Iso a pinanawan dakan iti anak yaw. Ipatpatag ko una ida nanang. Diyak kahit mapukaw ko dagit aginak. Ngam saan akas di awagas ti panangipakitam iti panagayat mo kadakwada. Iga kasarita di asawam. Dumawat ka iti pamakawan na. Kat ikarem adi munton ulitan ti kasjay nga aramid mo. Nakman no napan mo sinurot ti aginam iti ayan da katugangam. Saan pa'y tatang? Amok agumurgura pa'y lang kanyak ni Mira. Baybayak pa'y ngagbao ti pungtot na. Barang mapakawanak pa'y kadagiti ado ang nagbasulak kin ko na. Ay, siya pa'y la kumaanak kao ta saan pa'y naladaw ti amin. Nalaos ti pan nakapasakit ti asawam. Manuatawan nga inananusan na ti kasya nga ugalay. Katita, napunuanan. Awan ti pabasula man ako. No saan aday ta mismo abagaym. Tano saan mo kung mga inaramid ti kasjay ay kasaan kumamot ang nagbanag akastoy ti estado yaw iti asawam. Kumusta nga iti ipapan mo iti ayan damira, Rico? Nanang, awanan. Talaga pinanawan ako ni Mira. Anya ti kayat mo asawan? Pimanawan ni Mira, nanang. Na paano nagtrabaho iti balasiw tao. Anya? Isumot lagay makanayo na rumaridi. Nga isumot ti poon tinagpungpung tutak kadagiti kalabas. Ipagpagnanamot gaya mo nagiti papeles na nga gabrod. Tinulungan ti kasinsin na nga na iti Hong Kong, nanang. Kat, anya nga iti maaramid mo itan anak ko. Awan mo't gaya mo di asawam. Agbababawi ak, nanang. Agbababawi ak. Kiti pakitak na itak ni Mira. Amo ka maamuan nanto ang nagbalbaliw akon. Agtrabaho ak para ita anak mi. Kat, kasanaw di anak yo. Di na kaya ti sumurot kanyak, nanang. Katimbilin ka no ni Mira nga ijayin ni Agnag anak mi. Makamu ka ng dagiti katugangak kan ko, ana. Respetarag na ita desisyon ta sawak, nanang. Tamo ko siyak mo tinagbaso la talaga. Ala, ituloy mo nga ipakita ka dagiti nakaikamangam ang nagbalbaliw kan. Amok ang makadanon to day iti asawam. Kat ikararag mo asap ay kuma. Tagbaliw to ti panunot ti asawam. Kat agsubli ti sigod a panagayat na ken ka.
Kanayon ka no amalmalday ti asawa, nang runa kat saan mat akayat ti anak mi, ti makipagnaid kenkwana. Maladingi tanak mat itinaamuak, nang runa tatalagamat nga ay ayatat ni Rico, na masapul na agibturak. Saan arombang apailuyo sa kiti marikliknak, nang runa kat adayu akat nga rudan. Nga madan planok manang, apama na makaurnungak, agawi dakon kat jakon agsubli ditoy abroad. Tasaritak to ti asawak, kat dawat ko asapay lakuma, tanakaamiris to ni Rico, kat naidyanan ti jak magustuan na ugali na. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, umuna iti amin, kaya't may kagyaman ken ka, gapo iti panamitalot mo kada kami iti pakasaritaam. Amom namin, talaga saan anasaya at ti imon, taday tatimang dadael iti napintas a relasyon ti agasawa. Kunada at ti imon katraman ni ayat, nomno nalabas matan nga imon, nang runa no awan mat kinapudno na, panagkunak ket saanan ama ko na nga ayat dayta, nudikat kinamanagim bubukod. Sapay la ko mga rod, ta iti panagsublim diti pagilyan, kat talaga anagbaliwan ti asawam. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.